ریوبریا خسر نوچین کو دبیجن مازوت بها کریه دبیجن نرسته ما مازوت بها نکریه ریوبریا سوتمنیه ده خویا کرن کو اوی مازوت به نرخ بره بفروشن ولاتیان بنزین خانه یانجی جالی خوا هر لیتر یک مازوت کرن 6000 لیره سوری يعني هر لیتر که به او قص پرد فروشنه خلکی اویک جی بویا سدما ناراضی بونا شوفیرین مینوبوس و اتوبیسان و ریوبریه لجزیره روج آوای کردستانی راگهاند که او لیتر یا مازوته به 1200 لیریان لولاتیان بلاو دکن و لبنزین خانه یانجی به 4700 لیریان سوری هر مالباتک دکاره چند لیتر مازوت ورگره 300 لیتر مازوت لی وان ولاتیان هین ورگرتنه یان ورنگرتنه پشرامی به مجاره لورگوتو بیش بکن لروجاوای کردستان هفته یک دبه پرسا بلندبونا بهای مازوتی دروجه ویده ریوبریا سوتمنیه یا ریوبریا خسر لجزیره روجاوای کردستان ساتکوب ردکه و دبیجه و مازوتی بنرخ بری لولاتیان بلاف بکن. بالنسبة لسعر المحروقات يعني ارتفاعه يأثر على درباره بلندبونا نرخ سوتمنی ده و باندوره لخلکی بکه ام جی وک بازرگان و دکانداران کلوپلین خواه جکارگه هانتینن اگر بهای مازوت بلند بو و باندوره لمه و ولاتیان بکه از نچارم به نرخکی بلند بفروشم ولاتیان و گاوی نکاره بکره ام باجی ددن پرین امپر شارداری و کریا دکانان ددن ده انجام ده کار ما خساره داوی ام ده دکانان بگرنو بچن مالن خواه أنا ما أعرف السياسة. اس مروفکی نخوندمه جی سیاست فهم ناکم پرسا بلند کرنا بهای مازوت ند جه خوده جبر دهاتا منا کم و کرینا مازوت به نرخکی بلند دوری هفن بنزین خانه یان جالی خواه لتریا مازوتی وک 6000 لیره دیار کرنه او یک جیبویه سدما نرازی بونا شوفیرین مینوبوس و اتوبوسان أنا كصاحب فان قاعد أجيب ركاب از خودی وانه کما خلکه جنافچه دبم قامشلو ام گلک درد و شانج بر مازوت دبینن ام جه بر نرخ بری مازوت دنالینن ام جه بر ریا درج و خرجیا زیده دهاته که باش به دست ناخن از شاش دبینم با 6000 بلند ببا ایرو دوشنبه 18 مجدار ریوبریا سوتمنیه یا ریوبریا خسر لجزیره روجاوای کردستانی راگهاند که یک لیتر مازوت به 1200 لیریان لولاتیان بلاف دکنو لبنزین خانه یان جی به 4700 لیریان دبه هر مالباتک دکاره 300 لیتر مازوت ور بگره لولو خان روداو محمود محمد جودکارکی کردش باجار دربیسی لگل منه که محمود دمت خوش به خیراتی نهاد خازم ام بحثا مازوته بکن مازوت به چه قاسیه هر مالک چند لیتر ورگرتنه یا نوی چه قاسی ورگرن نهار روشا و مازوت چیه؟ سرجعبا کاردم خوی سلاوریج بو و دسپیکی دلوانیج بو شهید کردستانی بله کاردم بخوین بو مازوتا آسوبات دبیجه هر مال باتک 300 لیتر استندل هر مال باتک استاندی 300 لیتر استندل 300 لیتر استندنه آره که مال بات الباجای دربیسی که مال بات هی نستندنه اما پرانی آسوبات استندنه ازرستانی باشه هر لیتر مازوت به چه قاسی وکریه؟ ب 1200 لیره سوری آها يعني مشكلة و مازوت تنا يعني مازوت نا أوقص بهاي وككل دربتي قوتن ما مست آج بو صوبا آج بو زبستاني هر مالباتك 600 لتر ب 1200 دان لي جدر فيوي ب 4700 ديه كان روجا غازي خانه ب 6000 هناك دان وجيب بمازوتا حر كان روجا دان ايرو درو هاتن سكناندن كاتش بريارين هر كاس نزانه اما مازوتا 4700 يجي تنيه يعني سربت يعني بو مثلا سياره اي خاص مشير دويجن عربي خاص ب 4700 او يسر بطاقه كرتن بله الكرتك هر ده رجع 5 لتر دوان ده عربي
باشە ما 300 لیترە مازۆت تێرە ماڵباتەکێ ناکەم بخۆین تێرا ماڵباتی ناکەنا باشە ئەگەر تێرێ نەکرد ئەو ماڵبات وێ چ بکە یا ماڵبات چ بکە ئێلجوان هەبێ کاری بێ ئاژەر بکەر ئابها بکەرە و ئێنکاری وێت سەرمایەت بمینە ینی ڕێڤەبەری دووبارە لە خەلکێ بەلاو ناکە وێ مازۆتە ئەرزان نا زەحمەتە تەنێ حەقی وهەیە هون 300 لیترە مازۆت بستینن ئەگەر کێم بوو نەما هون مەجبورن هەرن مازۆتە حڕ بستینن بەلێ ڕاستە باشە ئەڤ یا ماڵانە یا سۆبایانە کەک مەحموود لە یا زیراعەتێ چاوایە مامۆستا دڵبخۆین هەیانەها ڕێڤەبەری تبریار نەسەندیش بۆ کە زیراعەتێ چاوا ببێ ئیران بیستێمەها 11 دەنێ هەیانەها تبریار نەهات سندین کاکەنکی بێ بەلافکردنش بۆ زیراعەتێ ji bo avdaniyê a terektora ev çar û dest pêkirin belafkirin ji bo terektora ji bo ajotinê her terektorek 500 litre carekê carekê ka hîn biryar tin neyvanê dest pêkirine hîn xelas nekirine hîn terektor yên sê sedî deh negî hatin wan ji terektora direktor jî yek 500 litre eger ziraetê çandiniye cota eger têrê neke ew jî mecbûrin yani weke cotkar hûn jî mecbûrin herin ji hur ya azad bikirin biha bikirin zaten a terektora a çar û hefsidî kak dilbixwîn ya direktoran ya erzan nade bi 1200 nadin rêveberî nakak dilbixwîn a çar û hefsidî ye başa daxwaza we çi ye Mahmûd daxwaza me çi dak dilbixwîn gerek rêveberî biryarekê bistîne zû mazotê bide ji bo ziraetê yani ziraet îsal gelkî zehmet tê yani haniha baran jî nehatiye û cotkarê me em xemsarin destê me sarê ka em eceba em ziraetê avî çêkin ya em beşî çêkin eceba kayê mazotê bidin me ya nedin me aha hûn gereke mazot kengî bikêwe yani ji were çi dem baş e di zûtirîn dem de mazot pêwîst e kengî bikêwe yani birasî gerek ana gihat ve temamî muzaraat temamî cotkara gerek ana gihat ba wan lêno em niha dest bizara û dest avdaniyê dikin başa salên derbas bûyî çawa bûn di vê demê de wa mazot standibû na ev çend sal divê demê de mazotê belav nakin dibe zehmet meçû a hur dikerî meçû a hur dikerî bi 1200 bû salê çûnî sala berê bi 1200 bû mevî çaxî meçû a hur kerî a buhayî kerî başa her kes dikare biçe mazota her bikire her kes nikar bikire û mamsa dilbixwîn çawa emeliya hesabî ji bo ziraetê wextat em a hur bikirin خساره ايش بقولوا امي دفجه بردن دف زراعتي بردن يعني وقت عمليه حسابي بكي ما زبطا شارو حفص دي بدن ما ايش بو زراعتي ام بكن خساره ايش بقولوا اك مشترقوا حيانا هاجو كار دستي مساري ام زراعت ما نكريه هي ما اجوتنا كريه اگر بريار درك بما زبطا زراعتي بشارو حفص دي باور ك يعني السدي نوت بزراعتها خو بجي بهله بهايا 4700 ليرة سوري ji bo her lîtrek mazot başa ji were nabêjin hûnê kengî mazotê bi çi qasî bistînin na te معلومه cimetin te em ji wan dipirsin dibêhîn te qerar te biryar nehatiye hûn bîtir kengî belav bike min bîtir dirbîsî wek berê bi 1200 aha yani hûn dixwazin weke berê bi 1200 lîre be her lîtrek نوك بري يعني براستي وي خسار بش بوما كاك محمود هون للدربيسي بيتر تشدي تشينن ما مصدق انه ها جنم جهه يعني افدشت يعني اي افي جنم اي بر جنم وجهه بهتر افي تي چاندنيان بجي يعني قول نيف نيفي جبو افي بيغمان مازوت زياده لازم
طابي كيلونو بيري ما بركوير وماتوري مازنن راستن مازوت لازمه مازوتك زياده لازمه يعني كا جرك ريفبري بشعبه كيبنر انه قالوا وي باران وري بله يعني فاهم نزانه خدا تاني زانه كا باران نهات زراعه يعني محصولك استراتيجي جنن راست ما داك استراتيجي بو ولات نجبو مزارعه تاني نجبو جودكاره تاني جبو ولات تباهي راست مالتاوا قالك سباس محمود محمد جودكاري كرد جه دربيسي سر شعباس باس بو